Atong pagpaambit sa atong kalipay diha sa atong sa atong isigkatawo is a lot more simple than we think it is. We need to just do what we are supposed to do bisag asa man ta sa atong kinabuhi. Maayong adlaw kining tanan, ako ay si Father Sam from the Brothers of St. John diri sa San Nicolas sa May Tabuan Market. I want to wish you a very happy Gaudete Sunday. Nin kayo ning adlaw because sugod sa kaning panahon sa Adbyento, magpahinumdum kita nga Advent is not only a season about hope, ang atong paglaom para sa first coming o second coming ni Jesus, it's also a time of joy, no? Of joy. Nga first of all kita dapat malipayon because maabot si Jesus in December 25. But I would like to talk about most especially today, unsa man nato maka-share, magpaambit sa atong joy sa uban mga tao. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, we see that John the Baptist, he does something actually kind of funny. Now, naay mga different groups of people, naay mga tax collectors, naay mga soldiers nga moduol sa iyaha para mangutana unsay dapat natong buhaton. Ang tubag ni St. John the Baptist is so simple. He just says, do what you're supposed to do. If you're a soldier, do your job well. Kung tax collector man ka, do justice for the people. Mga brothers and sisters, mga igsoon diha ni Kristo, ang atong pagpaambit sa atong kalipay diha sa atong isigkatawo is a lot more simple than we think it is. We need to just do what we are supposed to do bisag asa man ta sa atong kinabuhi. Kung inahan sa pamilya, pagkaon sa mga bata, share the joy of being a mother. Kung amahan sa pamilya, same thing, provide for your children. Kung bari man ka, celebrate Mass, hear confessions, and in that way, we spread joy. It's so simple. I think, kasaganan brothers and sisters, oftentimes, we take these things for granted. No? Kanang mga inahan, mga amahan, ilang service, ilang sharing of their joy. But it is so important that we follow our vocation sa atong adlaw, kanang sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, aron ang kalipay ni Jesus makaabot sa atong isigkatawo. Because kung dili kita mo share sa joy ni Jesus, kinsa man kaha maka-share sa joy ni Jesus. The power of joy makaabot sa atong kalibutan karon sulod sa kaning panahon sa Adbyento. Salamat kayo sa pagpaminaw sa kaning reflection and happy journey towards Christmas. Salamat!